Hei tā etahi o ngā uri o te matarahurahu e he ana te ingoa ko tukuna atu nei ki tētahi huarahi hou i tō rātou rohe. Kei waho tata nei te huarahi hou i te kāinga o Mangonui i te rohe i te hiku o te ika. Anei rā te pūrongo a Harata Brown. Te poro tehi hei whakatika i te he o te huarahi te kau. Rātou i hanga ai a te huarahi nei, ko toko te awa nei. Te awa e rere tonu ana ki te hapu o Aputerewa. I'm not here to try and stop the works being done. All I'm asking them to do is for Waka Kotahi to sit at the table with us and to get the name changed from Papakauau to Tokotoko. Papakauau is behind where my thumb is, and it's that land right up to the top of the hill. And that mangroves there, I've always known as Papakauau, the resting place of the shag. No ke nana marae te hunga nei no tēnei rori e tū nei te wāhi hei tā rātou ko Papakauau ke te ingoa. I roto i te pepara haere ki te marae. Engari tērā te tino take. Kāre rātou Waka Kotahi haere mai ki te marae te tuatai. Ko tā te whanaketanga 5 miriona tāra he hāpai te tai au mā te tango i te rori me te whakatū piriti hau e rere anō ai te awa. Papakauau is over in that whenua, 1,000 metres away from here, in that general area. Tokotoko was the whole stream out here. I've got to be honest about this. Some of our people are divided over what's happening here. And that's sad because the process hasn't been carried out properly, that we have now internal lariraru with our hapu people. Ko whakapātu mātou kia Waka Kotahi a e whangatonu ana ki tā rātou whakautu. Ina taimai ai mā mātou koutou e whakamohio atu. Harata Brown, Te Karere.